Yo broski, uyu ni P1 promoter, iyi ni Truth TV Rwanda, kora subscribe tujye tubana gatanu ku kandi. Uyu munsi nkuzaniye top 10 y'abakobwa b'abahanzikazi hano mu Rwanda cyangwa se igitsina gore, ariko noneho aba bakobwa cyangwa se aba badamu bafite ubwiza buhambaye kurenza abandi muri iyi industry yacu ya hano mu Rwanda. Kora subscribe tujye tubana gatanu ku kandi iyi video yose uyirebe uyirangize niba ushaka kwenjoyinga kino kiganiro, niba ushaka kuryoherwa. Turahera ku mwanya wa 10 itugende tumanuka. Ku mwanya wa 10 turasanga uwo bita Babo Teta Barbara. Uyu ni umukobwa rwose wakuriye cyangwa se wavukiye mu Budage, numwe mu bakobwa bazwi hano cyane mu Rwanda muri uyu muziki. Yavutse ku itariki 7 z'ukwezi kwa munani ahagana mu 2001. Barbara Teta azwi cyane mu ndirimbo nka Yogati yakoranye na Bruce Melody. Akaba kandi ari umwe mu bahanzi nyine nkuko nari mbikubwiye bakunzwe hano mu Rwanda. Umukobwa rwose wumva umuziki, uzi system z'umuziki, kandi ubona ko anafite audience nini. Ku mwanya wa 9 rero ntagutindiye, mu bahanzi beza b'igitsina gore hano mu Rwanda turasanga umuririmbyi wa gospel bita Tonzi. Tonzi wavutse mu 1993 akavukira i Goma muri Congo, ariko akaza gukurira mu Rwanda. Uyu nguyu amazina ye nyakuri bamwita Clementine Uwitonze. Clementine Uwitonze rero ni umwe mu bahanzikazi ba hano mu Rwanda beza ku isura rwose, kandi akaba ari n'umuririmbyi mwiza. Indirimbo ye yamenyekanye cyane bayita Gutabarwa. Ku mwanya wa 9 rero nkuko nari mbikubwiye tuhasanze Tonzi, Clementine Uwitonze. Ku mwanya wa 8 turasanga uwo bita Charlie wo mu itsinda rya Chanina Nina. Uyu nguyu bamwita amazina ye nyakuri bamwita Charlotte Rulinda. Akaba yaravutse ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 11 1989. Uyu mudamu akaba ari mwiza ku isura, akaba ateye neza rwose, akabaza no ku mwanya wa 8 w'abahanzikazi ba hano mu Rwanda beza. Nkuko nari mbikubwiye, Charlie wabarizwaga mu itsinda rya Chanina Nina, bakaba barakoze indirimbo yamenyekanye cyane iyo bise Indoro, bakoranye na Big Fizzo guturuka i Burundi. Ku mwanya wa 8 rero turasanga Charlie. Ku mwanya wa 7 mu bahanzikazi beza bafite ubwiza buhebuje hano mu Rwanda turasanga umukobwa bita cyangwa se uw'igitsina gore bita Bwiza Emerance. Uyu muhanzi muramuzi hano mu Rwanda muri iyi minsi agezweho. Yavutse ku itariki 9 z'ukwezi kwa munani 1999. Uyu muhanzi kandi rwose muri iyi minsi umaze kwigarurira isoko rya hano mu Rwanda, kubera yuko urebye neza uhita ubona yuko muri iyi minsi mu bahanzikazi uyu mukobwa yigaruriye isoko muri iyi minsi. Bwiza Emerance nkuko nabikubwiye nyine yavutse ku itariki 9 z'ukwezi kwa munani 1999. Akaba yararirimbye indirimbo zimwe mu zamenyekanye bayita Ogera, bakoreye His Excellence Paul Kagame arimo kwiyamamaza mu bihe bishize. Ku mwanya wa 6 turahasanga uwo bita Princess Priscilla. Uyu nguyu asigaye aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iyi minsi. Uyu nguyu kandi bakaba bamwita Ruzibuka Umutashya Priscilla. Akaba yaravutse ku itariki ya 13 ukwezi kwa 5 umwaka w'1991. Uyu Priscilla yarakunzwe cyane, yagezweho mu Rwanda mu myaka yashize, mu myaka 18 iciyemo rwose. Uyu mukobwa yari yarigaruriye audience yo mu Rwanda. Indirimbo ye zimwe mu zakunzwe harimo iyo bita Icyo Mbarusha. Ku mwanya wa 6 rero tuhasanze Princess Priscilla. Ku mwanya wa 5 mu bakobwa cyangwa se mu bahanzikazi ba hano mu Rwanda beza bateye neza turasanga uwo bita Teta Diana.
Teta Diane rero uyu nguyu yavutse ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'igihumbi 1992 nibwo Teta Diana yavutse. Uyu nguyu kandi rwose yigaruriye audience ya hano mu Rwanda mu myaka ishize, yagiye aririmba indirimbo zagiye ziryohera abanyarwanda nyinshi zitandukanye, ariko yakunzwe cyane ikanamenyekana cyane bayita Vero. Ku mwanya wa gatanu rero tuhasanze Teta Diana. Ku mwanya wa kane mu bahanzi beza bateye neza mu bahanzikazi ba hano mu Rwanda turasanga uwo bita Marina. Marina uyu nguyu amazina ye nyakuri bamwita Uwase Ingabire. Uwase Ingabire yavutse ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa munani 1997. Marina kandi ni umwe mu bakobwa bagezweho hano mu Rwanda muri iyi minsi, ukora indirimbo ziryoshye, ukora indirimbo zateguwe rwose ubona ko audience ya hano mu Rwanda yarayifatishije, haba urubyiruko ndetse n'abakuru. Uyu nguyu Marina nk'uko nabikubwiye nyine yavutse mu 1997. Zimwe mu ndirimbo nziza yakoze harimo iyo bita Narihayi. Ku mwanya wa gatatu mu bakobwa cyangwa se mu bahanzikazi beza bafite ubwiza buhebuje hano mu Rwanda turasanga uwo bita Queen. Uyu nguyu amazina ye nyakuri bamwita Mugemana Yvonne. Uyu yavutse ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1991. Queen rwose mu myaka ishize hano mu Rwanda yari yarigaruriye abafanzi cyangwa yari yarigaruriye audience. Ni umwe mu bahanzikazi bateye neza beza ku isura kandi bazi n'umuziki, kubera yuko Queen ntawe ushidikanya ko azi umuziki ku rwego rwo hejuru. Zimwe mu ndirimbo yakoze harimo indirimbo bita Umwe Rukumbi. Iyi iri mu zamenyekanye cyane kandi zanamuzamuye. Nk'uko nabikubwiye yavutse mu 1991. Ku mwanya wa kabiri w'abakobwa cyangwa se abahanzikazi beza ba hano mu Rwanda bateye neza beza ku isura rwose harazo bita Miss Shanera. Miss Shanera amazina ye nyakuri bamwita Nirere Chanel. Nirere Chanel uyu nguyu yavutse ku itariki 26 ukwezi kwa 10 umwaka w'1985. Uyu Miss Shanel mu myaka yashize yari umuhanzi mwiza unakomeye, sibye ko yakoze na comeback muri iyi minsi aracyakora umuziki. Ni umwe mu bahanzi beza bateye neza. Zimwe mu ndirimbo yakoze ahahise yakunzwe cyane yanamuzamuye bayita Ndarota. Nk'uko nabikubwiye Miss Shanel yavutse mu 1985. Ku mwanya wa mbere ntagutindiye ntiwibagirwe gukora subscribe no kuri iyo nzogera kugira ngo tujye tubana gatanu ku kandi. Ku mwanya wa mbere turasanga bita Butera Knowless. Butera Knowless amazina ye nyakuri bamwita Ingabire Butera. Uyu nguyu yavutse ku itariki ya mbere ukwezi kwa 10 umwaka w'1990. Butera Knowless ni umwe mu bahanzikazi ba hano mu Rwanda beza ku isura, banateye neza kandi banazi no kuririmba mu muziki, kubera yuko n'umwe rukumbi mu b'igitsina gore mu bahanzikazi batwaye Primus Guma Guma Superstar, kimwe mu bihembo bikuru byabayeho hano mu Rwanda. Uyu Butera Knowless zimwe mu ndirimbo yaririmbye zakunzwe cyane harimo iyo bita Warurihe. Nk'uko nari mbikubwiye rero Butera Knowless yavutse mu 1990. Kora subscribe tujye tubana gatanu ku kandi. Njyewe ndi B1 Promoter, iyi kaba Truth TV Rwanda.